ariko mu by'ukuri Imana yaraturinze iraturinda tugerayo amahoro. Tugezeyo gahunda zose twari dufite ndende zigenda neza. gutegura mu by'ukuri ibikorwa nka biriya, ibitaramo bimeze kuriya, ahantu tutazi, abantu benshi tutazi. Nibura nk'ahangaha iyo duteguye dutekereza ko abakristo bo muri Foursquare bose nibaza, abandi bose nibashaka barorerwe. Twaguwe neza, murareba uno mukobwa ukuntu ameze, twasize abyibushye, yariyongereye na musaza we na murumuna we. Sinzi rero, reka turirimba akaririmba nibazayoba nubwo yaba umwana muto azagerayo. Abagenzi nubwo baba baswa ntibazayoba nubwo yaba umwana muto azagerayo inzira. Haleluya. Komwikirije buke. Haleluya. Haleluya. Dufite amakuru menshi. Noneho kubera dufite amakuru menshi tuyavuga yose ubu nyine, ariko turashimira gusa Imana bukeya kubera ko twongeye kubabona gutya twicaranye twese twicaye ngaha mu rusengero. Yesu ahimbazwe. Uyu wacu nawe yabimenya ko twaje. Turashimira Imana mu by'ukuri. Twagize urugendo rwa mbere, nirwo rwa mbere twari dukoze rurerure kandi runyura ahantu mu kirere. Ya ndirimbo y'aba bavandimwe twarayisobanukiwe, ya yindi hejuru mu kirere hateye ubwoba, haratinyitse, haratangaje. Ariko mu by'ukuri Imana yaraturinze iraturinda tugerayo amahoro. Tugezeyo gahunda zose twari dufite ndende zigenda neza. Gutegura mu by'ukuri ibikorwa nka biriya, ibitaramo bimeze kuriya, ahantu tutazi, abantu benshi tutazi. Nibura nk'ahangaha iyo duteguye dutekereza ko abakristo bo muri Foursquare bose nibaza, abandi bose nibashaka barorerwe. Ariko hariya nyine murabyumva, nta bantu twari tuzi, nabo tuzi bakeya twari tuzi ngo baherereye he, nta makuru. Ariko mu by'ukuri twagize ibitaramo bigera kuri 5, uretse wenda amatorero nk'3 twasuye. Ibyo bitaramo byose byagenze neza, byagenze neza. By'umwihariko wenda nzabivuga birambuye. By'umwihariko ndashimira Bishop, munyemerere twongere tuvuze ibiganza tumukomera amashyi. Yarari muri Amerika, hari intara imwe twakoreyemo igitaramo, ava muri Amerika aza kutureba muri Canada, turataramana uwo mugoroba. Mu by'ukuri urabyumva ko ari igikorwa kidasanzwe. Ni umubyeyi mwiza, ni umushumba mwiza. Imana igombugisha Bishop. Natwe nyine turahangaha kugira ngo dukomeze tugushikire. Aho uzajya dutuma hose tugenda dukomeze tugufata amaboko, twese hamwe tuzamura icyubahiro cy'Imana. Hanyuma sinzi uwacu nitujya gushima neza niwe uzavuga. Ubwo njyewe ndabirangije. Gusa ndashimira n'Imana abantu badusuye mu rugo baza gusura abana. Mwakoze igitangaza. Twaranezerewe. Nirinze kuvuga umuntu ku wundi. Oya, hari liste ndende ngomba kubanza nkareba neza yose ko nayitunganyije neza. Ariko kandi si ngombwa no kubavuga kuko ibyo bakoze ntibabikoze kugira ngo tubibone, mwabikoze kugira ngo mukore inshingano zanyu. Imana ibahe umugisha. Twarashimye, twaranezerewe, twaguwe neza. Murareba uno mukobwa ukuntu ameze, twasize abyibushye, yariyongereye na musaza we na murumuna we. Sinzi rero, reka turirimba akaririmbo gatoya, hanyuma turaza kuririmba muri serivisi ya 3. Abagenzi nubwo baba baswa ntibazayoba nubwo yaba umwana muto azagerayo. Abagenzi nubwo baba baswa ntibazayoba
nubwo yaba umwana muto azagerayo. Abagenzi nubwo bababazwa ntibazayoba, nubwo yaba umwana muto azagerayo. Inzira. Let us all stand. It is the only scripture we are reading. Kuva 17 umurongo wa 8 kwera haguruka rwose ihangano haguruke. Please try your best and stand up. Hari ico bigufasha no guhagarara ubundi. It even helps you. 17 umurongo wa 8 kwera kwa 16 buri muntu arasoma muri Bibiliya afite. Read from your Bibles. Ngenda soma muri Bibiliya yera. Using the Holy Bible. Maze haza abamaleki barwaniriza Abisirayeli i Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati udutoranirize ingabo mugende murwanye abamaleki, ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya abamaleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yayamanura abamaleki bakanesha, maze amaboko ya Mose araruha. Bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha abamaleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo biburwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'abamaleki bakibagirana mubo munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro acita Yehova Nisi, aravuga ati Uwiteka yarahiye ko azajya arwanya abamaleki ibihe byose. Mwakira ijambo ry'Imana. Receive the word of God. Reka dukomere Imana amashi. Let's clap to the Lord. Uyu munsi ndashaka kuvuga gatoya ku buzima bw'urugamba rw'umwuka canga intambara yo mu mwuka. I wish to speak briefly about spiritual warfare. Kuko numvise hari cyo ubuzima bwacu bwa none bwakwigira ku rugamba twasomye hariya. I feel there is a lesson we can learn from the battle we've just read about. Kugira ngo ndafata umwanya munini kandi hari igikorwa tuza gukora dusoza, I want to use a little time. ndavuga utuntu nka dutanu Therefore, I'll speak of 5 umuntu things yamenya kuri iki gice twasomye, that someone may learn from this verse. hanyuma nkuremo amasomo nk'atatu cyangwa ane. We shall take out three lessons. Ariko ndimo ndavuga ngo urugamba rwo mu mwuka cyangwa intambara yo mu mwuka. Talking about spiritual warfare. Ikintu cya mbere nshaka kuvuga nuko aya ari amakuru y'Abanyisirayeli baravuye mu Giputa bataragera i Kanani bari mu nzira. This is the story when the Israelites were midway between Egypt before reaching. Aho baje guhura n'urugamba rukomeye bari mu nzira batarageraho Imana yari yababwiye ko bazagera. Along the way they encountered a great battle. Bimwe mu bintu bikomeye by'uru rugamba One of the great things about this nuko battle ariyo ntambara ya mbere barwanye bamaze kwambuka inyanja itukura. was the first battle they encountered after crossing the Red Sea. Ubundi bambuka inyanja itukura bari bazi ngo bagiye mu bisubizo, ibintu bimeze neza, barimo baselebra ko imiryango yabo yakingutse. When they had crossed the Red Sea, they thought that the worst was behind them, Igitero gihita kinziriramo. but they encountered a battle. Bibiliya yavuze ngo i Refidimu bamaze kuhagera When they reached at Rephidim, abamaleki barabatera. Amalekites attacked. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, In our daily lives, iyo dutsinze urugamba rumwe when you overcome one battle, haba hari urundi ruduteze imbere. another one is awaiting. Iyo duserebuye none kubw'ikintu Imana yakoze, When we are celebrating today, hari urugamba rundi ruhita ruza, we are preparing for another kandi battle. ubanze ubimenyere uzumve gutyo. You better get used to that. Igihe cyose uzajya ubona amashimwe y'icyo Imana yakoze, Every time you get a testimony of what ujye God umenya has yuko done, Satani ategura igitero kirenze icyo uvuyemo. understand the devil is preparing a bigger thing. Icya kabiri nizemo, Second lesson, niyo ntambara yabafashije kugira igisirikare. this battle allowed them to get an army. Niyo ntambara yatumye barema umutwe w'abarwanyi. They were formed into a fighting army. Bisobanure, Let me explain. bava mu Giputa When they left Egypt, ntibigeze bagira abarwanyi, they never had fighters. nta gisirikare bagiraga. They had no army. Dore uko bari bateye, This is
how they were organized. nimureba mu gitabo kuva igice cya mbere umurongo wa 13 From Exodus 1, murasanga barabumbaga amatafari gusa they were bricklayers no gukora imirimo y'agahato, doing manual jobs. niyo yari imirimo yabo ya buri munsi. What they did every day. Hanyuma bamaze kugera hariya When they arrived, abamaleki barabatera, the Amalekites attacked. babatera atari abarwanyi bo, They were not an army. batagira abasirikare They had no standing ndetse force, badashoboye no kwirwanaho. and they couldn't defend themselves. Ariko kubera yuko bari bafite umurida mwiza, Because they had a good leadership. Mose ahita ategura ingabo, Moses prepared an army. abwira Yoshuwa, Told Joshua aramubwira ngo ishakemo abantu b'ab'ingabo that get fighting men kugira ngo turwane uru rugamba. that we may fight this battle. Mbabwire iki kintu nizemo, Let me tell you this. iteka All the time, urugamba